Qamimeyaka candidati kita washakurnin maqanakiman chashqankiku markamaykikunata elecciones peq ulikikunata nishqankiku candidati kit mana ganaptin fraudin kekun nishpa purishqankiku musashqankiku tseyno nirninqa democracianchikta dañasenqanchikta tseyno elecciones pacíficasta tzinkatsenqanchikta que llapan ruraykunawanmi mana alli kaykita mirachinchik tseyno wakin nunakunana resultados electorales kunata mana anirninna maqanakiman chakuriyan yarpe votación man ama ewetu nirninqa o resultadosta hukman tikratsaqa allapa delitum kayan tserekurmi chunkawata carcelcho llawirayanman violencia electoral wanqa nunakunapa munayninkunatam kasutiyanchu tseynam markanchikpa desarrollun qepan tserekurmi llapanchik uriyashwan que elecciones municipales complementarias allilla mana chikinakushllapa rurakananpaq que 2 de julio 2023 cho allilla votaq ewashun markanchikkunacho alli kawakita mirachishun alli kawakita acre 1931 permi Jurado Nacional de Elecciones Gobernabilidad récord Democracia récord Urian